ka jingalap election kan kut no menta ka sngi ha ka jela bar ka jingthap vote kan long ha ka khandai tarik uyayong arjar arpusau haba kren bat ki pajba hadian ba kilayo sngo ya ka jingwan penshai pajba daki kertong kasur ka bami kalong ngin ailat ya kalong keme ban mi ban yai saj na ka banta ki pajba ka jela kasur ka ba kini ki pajba nong shong shnong na kaleng saudong ki pen pau kalong bangi la ailat ya ki rang ba ban mi khmat manta ka kenti ngin ailat sa ya kalong keme ka kong amperin lingdo dongin sngap ke ede ka ba kini ki pajba nong shong shnong kidon banong nakaliang junga bat kai gersam junga abede berkeni kan election teng ikersan he kong aprin lengdo balik ngau ta akan susul junga ngaso bade bat ailak ye i long sisin lambar kumba ngitip ko batala jungi la susar ke pipi kani ka sketem ko susar matakan sisnap hang tu berada di kelas besar menurut Samsung. Sementara kita besar akan dikasihkan jam kita besar tentang kadang yang sistem. De hakat tu ke Samsung ke berada ni bandai tak kesorkan tapi ke bersama berpegang yang urusan. Nalur kata abide pakai isu macam motor. Kadai tak kesorkan tapi ke bersama berkerja. Dengan semua bagi dia isu kita behar. Nak kalian kesorkan tapi ke bersama. Ban leh de ngaso bagi hak tu panai lah sistem nama tang sistem de minum lah akhirnya mo wat ladang islah ya kaying no ya kaying syong no don kam lai senam mat pendak ketaru ladang dia enggak bisa ladang dia enggak bisa le kebut lah musim senam tak kaying syong de kam tam ya gini isu de di bawah ya jadi bosan lebaran kali keserta kongres hak tu kompor hastir kongres asam kongres ada lihir kongres hari kimla ada ban kamput hei dengan so bang ide hidup ban ailat ya kan ya kayak bisa mentah sistem la nak lah ada menteri kam mentah sistem tidak sampai ke next ambil lagi lah ban kelan ban chin nanti ke pemerintahan AIB ya kong emparin hadat ini AIB nama Allah yo iya kiwe ki rurung ba kiba yalam te kumba binsen pelaro ngamben ngam kho mo yu ta parti ka bia ndai buriu ubula te ndai ka kongres lo ngai ro e baro isi kata nga im na tersian ka kongres ya menta ka kenti in persiang ban ya ka NPP ngate nga kwa Christian ya ka NPP nang ban inkiu seprang ikong amperin bang ngahi dalade nga tenan nga kwa ya i ba inang kiu seprang ban job ya kan he thong ka ban sawan ta NPP ka don hak sangka hak Christian namar kinong ko MNA jugiro nang may MDC ro idon kata kay ni nado banila don kata kaseng deh idon imdei gibriu ko ang banpet sini situ banya kan jo seng la kalong kan ono do sin banga Christian ni katu kaseng katu hika nakaliang junga bat kai gersam junga abede berkeni kan election teng Christian he kong aprin lengdo balik ngau ta akan susul junga ngaso bade bat ailak ye i long sisin lambar kumba ngitip ko batala jungi la susar ke pipi de kani ka sketem ko susar matakan sistem de hang tu berada di kelas susar menurut Samsung sementara kita susar akan kita sketem kita susar tentang kadang yang sistem de hakat tu ke Samsung ko berada ni bandai tak kesorkan tapi ke bersama berpegang yang urusan nalur kata abide pakai isu macam motor kadai tak kesorkan tapi ke bersama berkerja dengan semua bagi dia isu kita behar nak kalian kesorkan tapi ke bersama ban leh dengan semua bagi hak tu panai lah sistem nama tang sistem de minum lah akhirnya mo wat ladang islah ya kaying no ya kaying syong no don kam lai senam mat pendak ketaru ladang dia enggak bisa ladang dia enggak bisa le kebut lah musim senam tak kaying syong
แต่คำตั้มอย่างนี้กี่isu lagi pak di malah ya jadi konflik lebaran kali atas serta kongres hak itu kompor hastir kodong kongres asam kodong kongres ada lihir kodong kongres ada kima ada ban kabut hei dengan so bang ini bukan ailat ya kan ya kayak bisa mentas setiap lalu kamu lah ada menteri kamu mentas setiap dengan sampai ke next ambil lagi lah ban pengkalan ban cing Snow jangan yang lain madam amperin sa kawi long apa haka jela jungi kadon haka serkal ya bat gandalet sadel hilong kan karoi kapar ka jela jungi kan kamkio bet Jadi sujung ating di bang bet pemisi ni kong anperin ni nyarap PDI nama BI daerah long alis yang indan rekat ikan anu kapot mai ni jenjar mengiru mai keluar dah kata dengan sebut di madam amperin haka kon tip nama beli lasanya belolong na duman siya iyang haka kongres mangi madam amperin iyang UDP ya madam amperin ban menta katong menta tiu kenting ni madam amperin nimla batay kata mai ila irap yang haman kijing ia di madam ni bakwa balira pak ket pangi ba injob kadikay thong menta kan ba injob mai long kumdu injob ite mo is blame is day but injob mai